Om Swastiastu, Rajeng wengi para semeton di tiang berayan di tiang sareng sami ring dijeje megenah dumugi kena rahayu sareng sami sapuniki kepentenan jagate ngiring makin melila cita sareng di tiang hiriki sekewanten redangang puniki di tiang sujatene jeg kimut puniki nyarengin sekadi puniki sakewanten puniki wantah wirang di tiang majeng ring sastra Bali modern napi malih di tiang kandung meceleban puniki tresna sareng sastra Bali modern di tiang puniki kesudi kadi bulelengi manten jer krobok denbe gitu. Inge sedurungnya di tiang ngewacen di tiang saya hello dumun diki majeng ring pare semeton sareng sami berayan di tiang puniki di tiang pacang ngewacen sinalih tunggil cerpen di tiang utawi 1 juta di tiang sanementen ring kupu-kupu kuning indang ring candi dase ya dumugi preside pacang ngawi rasut resne teken sastra Bali modern kewanten ledangang dumun ampurayang buku punika jarang beredar malah jebos sapesire sane komen yang menarik. Yang pertama pacang di tiang aturin buku punika sakewanten mangdo usan corona modar dumun nggih. Inggih duaning sampun galah puniki sedolongnya suksema beli putu eke putu supartike Bu Mas sareng semeton tiang saking Bangli kena rahayu ring Bangli kirangan dumun niki kirang langkung niki doh saking sane dumun-dumunan inggih lanturang di tiang niki pacang wacen cerpen Nyoman Jaya lan Siti Juleha sandikawan di Bukit Adrimani sekadi biasa damuh lan sayong statu ngulgulin kitu masih soroh gumatat gumitite mekejang mesuang munyi saling pecandetin nanging dingine ane biasa ane nyegut tuh harus ide kerasan Nyoman Jaya soroh munyin gumatat gumitite terus sing kedingeh ban Nyoman Jaya ulian bapani mekaukan Nyoman Jaya apu bajang-bajang ane mu agamu Hindu terus sing ada ngulgul kena nyomane ente ado misan nyomane lo hasti kadang jegek duweg bejaitan duweg mekidung ane ento angon gegelan nyomane mare nyandang buina asane lo hasti terus sing kewah banyang kepang ajak nyoman joh yen bandingan teken ngajak Siti Juleha kalingan jani nyoman subuh nawang Siti Juleha subuh mekerudung kalingan jani pepes dinga hado orde kapir non kapir rasanya kewah lakar cari pidan kenahang bape gitu bangun bunyi Nyoman Jaya ngajak papan nih bengong Nyoman Jaya ninggang sambil anggu mekeneh kenehan rabang sawang mekeneh Nyoman Jaya sajan Siti Juleha jani mekerudung sinah cihna ye tekek lakar agama Islam
sajan dingeh ado kafir non kafir dumada nyamu selam dini di Karanganyar tilah carui pidan beriak beriuk apang tusing dari pekewah tenun semaro beda iman ngajak Siti Juleha gitu ngulgul kenah nih angon ngeleganin kenah nih Nyoman Jaya mesaut lantas Nyoman Jaya sambil anggo metakon teken bapan nih apa nih tusing dari pelajain di gubini bape apa nih tusing dari usang ujo di gumine kaden gede manusia nih pada barak di astun agamane melenan tahen bapu ningalin warna gede melenan ulian agama man bapu ngelah kena demen teken imimi pidan kaden tusing ngelah kena demen teken imimi tiang aneh ngelah kena demen lakar ngidang nyalanin kaling bapu aneh tusing lah kena demen tusingnya kalah raos bapan nih nyautin Nyoman Jaya ngangon gedik tua bapu kejang kepang teken memen Nyoman nih tusing yang lah rasio tresno sedonden nih disubane mare nganten mare bapu medemenan ngelah buku Nyoman lan adin Nyoman nih diastun di kapahe taen merebat untuk cihno sayang bapu kelawan meme Nyoman nih kalau ada bedane bapu jak meme Nyoman nih patuh seagama patuh pengerstitine nah lakar kantiang cara rawas Nyoman nih kantiang kati Gunung Agungi mekisit sekelot nongos didu minab Siti Juleha lakar ngidang ngangon Nyoman gegelan mekad bapak nih nyanyi harit buin mani lakar mebersih di pura bukit alus sakewale nyampahin lakar Nyoman Jaya makatang Siti Juleha sasab putih sing sud-sud ngugul bukit Adrimani nih ngai muncuk damu ning ulung di muncuk daun kayu nih paliat Nyoman Jaya ulung di muncuk damu he ane ning ngingetang muane Siti Juleha inget teken Siti Juleha dugas ulung di muncuk trak tagi dugas bersih di pura bukit dugasi nuju wali purnama kelima di pura bukit ditu nyama selam ngaturang ngayah mebersih nah uli sekat dugas nulungin Siti Juleha kanti ado pejalan rase tresne ane setatu tusing dadi bananang tenun semare beda iman kita ngerengkeng ane jani takut kena nih Nyoman Jaya karena tahen tinggalino Siti Juleha ngajak anak Truno bagus menjalan bareng petengi saget sube ngancan teke kena nih Nyoman Jaya ngancan madukan purnama kelima ngancan pak nanging mekelo keras sayang madak surate ane ketitipang
neket teken Siti Juleha. Dot sajan subuh nepukin bajang jegeg paling jegege nyamu selami di kampung anyar. Diastun jani mekerudung bok ni ane lantang mengkep nanging jegeg ni tusing ilang. Bibih ni ane tipis mekenyem tusing keengkebang ban kerudung ni. Ingat ipidan metunangan ngajak Siti Juleha. Tusing juari lah kar ngudiang-ngudiang. Nagih gisi limane dogen. Ipidan tusing dadi. Beli jaya tusing muhrim tiang. Gitu bunyi ini. Jani dot nyoman jaya ningehang Siti Juleha nutur. Indik nuturang kengken sujatene pejalan tresnani. Gerimis ujane dugas ento mekelo sajan nimpalin sasab di Bukit Indramanik. Patuh caro nyoman jaya Siti Juleha nedeng kasmaran dugas ento maresud sholat maghrib. Siti Juleha ngintip petengi ane tuaru sidel akar ado bintang. Ngenah-ngenah bagus nih muan nih nyoman jaya. Aku dekaden ada anak muani ane patuh seagama makin nah yang tu harus sidek kena ane mekletek. Adeng-adeng Siti Juleha muka surate. Buin mani antiang beli di traktagi di Puru Bukit. Maruang mento muka surat, memacu surat. Saget di ngehu munyin bapan nih. Siti negak dini. Adalah kan orang bapa. Lantas negak Siti Juleha. Siti suud bedemenan ngajak nyoman jaya. Kadang subuh tawang nyoman jaya peda iman teken iraga. Lakar kiwah nyalanin win pidan. Ane patuh iman kiwah lakar nyalanin. Kalingan beda iman. Pingkude kadan petakon ane takon anget teken bapan nih. Kewalu tusing taen. Sautine teken Siti Juleha. Tumben dinane ente Siti Juleha bani nyautin. Diastun beda iman. Kaden iraga ngaukin nyamu berayu. Ketu masih iraga. Kau kini nyamu selam. Kaden sebilang muju purnamu kelima. Iraga membersih di Puru Bukit. Kaden nyaman-nyaman iraga. Ada nyorang benderi kalau ada pujo wali. Bapak ini nimpalin. Yentu sajan mula depan tradisi ini mejalan. Entu subuh ketampi ulingi maluan. Apa nguliang tresnani? Apa nguliang tresnani lakar mengganti iman gitu? Apa nguliang tresnani lakar muka kerudungi? Tiang lakar tusing mengganti iman bapak. Nanging jani tiang maut sahe. Lakar nyambungan tresnan tiangi.
Bapu kade nawang. Ipidan ada jero saroje uling dangin semu. Kambil anaki agung. Dadi Bu ini udah sentuh anaki agung. Ngai masjid gede-gede. Lan ngomane haji yang nyaman-nyaman irage. Napi bedane tiang tekian jero saroje. Apu lian nyoman jaya tusing dadi raja. Bapu tusing ngemang tiang. Cudet tiang win mani lakar metepuk ngajak nyoman jaya di pura bukit membersih. Ente Muhammad ajak mekurenan. Bagus nih tusing joh ngajak nyoman jaya. Tusing sautina tekian Siti Juleha. Mecelep lantas Siti Juleha kejumaan betan jalanan. Nanti yang win mani lakar membersih di pura bukit. Lakar metepuk ngajak nyoman jaya. Lakar nyeritang tresnani ani kegugat ulian beda iman teken raman nih. Galahi lakar metepuk teke. Tusing biasa pura bukite rame pesan. Pura bukite wantah genah idu betaro alit sakti. Putran betaro Gunung Agung lan Ratna Inten. Di pura bukit itu ada punyan kepel ane doni ulung. Dadi kupu-kupu kuning. Dugas kerajaan Karangasem ngebuk. Selaparang lan pejanggi. Sanjani dugas ente. Nyamu selami di kampung anyar membersih di pura bukit. Minabang pengenikan anaki agung. Kantun ke gugu. Ngeranang nyamu selami pada briuk ngaturang ayah. Nyoman jaya lega kenah ni nupukin nyamu selami nyak beriak-beriuk. Madak ni ada jalan tresnani lakar mesambung teken Siti Juleha. Biastun tresnani beda iman. Ulian ngajak liu membersih. Saget enggal pura bukite bersih. Pelihat nih nyoman jaya paling ngalin Siti Juleha. Tinggalina Siti Juleha negak di tagi. Tinggalina Siti Juleha mekerudung putih kampahang angin. Kapin kujang jani rindu ane mekelo mekerangkeng lakar lebang tiang. Kapin kudang jani lakar takonang, lakar tekedang. Mekudang-kudang petakon. Ane ada dikenahi. Siti Juleha, antiang malu beli. Ken-ken beli nyoman. Mulut tiang antiang beli. Di tagi ini. Ada yang takon nang beli. Main negak malu beli. Nyen ento anake muani duga sini. Ento Muhammad beli. Nyaman tiangi uling sasak. Jani masuk di Bali. Tiang nagih kejang kepang. Ngajak Muhammad. Kengken beli, cemburu ngajak tiang. Beliin cemburu ngajak Siti. Tu sing ada nih meliang beli. Man gujang beli ngorain tiangan-tiang dini. Ada lakar takonang tekening Siti. Lakar kabur kije. Pejalan tresnan iragane. Kengken
pejalan tresnan iragane teken reraman sitine mekelo mendep tusing mesaut Siti Juleha Nyoman Jaya nganti-ngantiang pesaut nih tresnan tiang kegugat beli ulian beda iman tusing bangun metunangan ngajak beli bengong Nyoman Jaya man kena sitine kengken beli sing ngerti kaden tiang dini caro isin surate engken artine tegarang kenahang malu beli nah Siti Juleha tegarang tinggalin di punyan kepele ado kedes mepunduh tiastun bulune melenan tiastun munyene tuaro patuh nanging pado adung saja tuh beli Nyoman yen buat kita saja tuh man kengken Siti Juleha buin pidan payung nganten ngajak beli Siti Juleha mendep tusing pesumunyi antiang winatiban nuju purnama kelima beli Nyoman yen beli nepukin tiang dini di traktage dugas semalu beli nulungin tiang paling subut tiang minab beli jodoh tiangi diastun irago beda iman Jani kengken tiang lakar mulih malu galahi subuh sanji tiang lakar sholat maghrib singidang nambakin Siti Juleha Nyoman Jaya tuah manggutan sambil ninggalin Siti Juleha mejalan ngancan joh ngancan tuaro tepuk kemudian sangkalu duga sento tusing dadi ajak kompromi apa ngadengan bedik mejalan sujatin nu makudang-kudang petakon lakar takonang sedang mekenah gitu minab punyan kepele ngidang ngerasa yang keneh nih Nyoman Jaya ulung sekelakatih di malun nih Nyoman Jaya melet Nyoman Jaya apang don kepelento dadi kupu-kupu kuning buku ipidan lakar orang ini nekedang petakon nih ane tuaru pesu idunyan nekedang takut nih kilangan Siti Juleha inggih para semeton sarang sinamian wantah kadisapunikeun side antuk ngewacen satwa cutek sane memurde Nyoman Jaya lan Siti Juleha minabang kantun akeh
kekiranganipune. Sedurungnya titiang aturang suksemaning manah puniki majeng ring idedane sareng sinamian puniki nyinayang sareng sami sujatene kantun wirang ring sastra Bali modern. Mogi-mogi ngelantur sareng sami puniki sastra Bali modern minabang cerpen, puisi, miwah sanesiosan ngancan ngelimbak niki. Seksema majeng puniki semeton sanetan side antuk titiang ngojar siki-siki dumugi kena rahayu preside mangde sareng sami puniki niluh koronawati puniki mangde metilar gitu. Malih pisan titiang aturang suksemaning mana niki sareng suara saking Bali mai milu budoh gitu. Sane sampun preside medue sekadi puniki mogi-mogi puniki ngelantur usan cerpen minabang wenten sane siosan buat putus supartike buat guna buat alit dan semua buat Carme di Bayu. Nanti request tolong buku cerpen titiang mogi dikritik bisa-bisa analisis dumugi mangdo side malih ngawetuang sane sayan becik. Nggih. Waning sampun wengi puniki mangdo preside memargiang saudarmu sane tiosan titiang puputang antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Saya